filmski program, to jest filmovi srednjoškolaca, autora od nekih 14 do 20 godina su obično bili u sklopu ili dječjeg stvaralaštva ili stvaralaštva odraslih. Ja sam Ksenija Sanković, producentica revije i festivala, a tu sam u ulozi ispred Kinokluba Karlovac. 2007. godine odlučeno je ispred Hrvatskog filmskog saveza da će se taj program odvojiti i dobiti samostalnu reviju. Upravo od tada Kinoklub Karlovac je postao domaćin do dan danas, znači evo 12 godina stalnog programa filmske revije mladeži i do sada evo stvarno prošli su tu mnoge generacije filmskih autora. Kada smo prvi puta, prije 12 godina, počeli sa filmskom revijom mladeži u Karlovcu, tad smo bili klinci, zapravo svi od reda koji smo bili u organizacijskom timu i vjerujem da tada gospođi Veri Robić-Škarica, koja nam je srdačno uručila gostovanje prve domaće revije za srednjoškolski film, nije bilo skroz svejedno, s obzirom da smo više-manje svi bili ili u srednjoj školi ili smo netom upisali fakultet i nije bilo skroz sigurno kako će to ispasti. Upravo zato smo imali samo nacionalni dio, ali kako je to zapravo prošlo jako uspješno i kako su svi bili oduševljeni gostoprimstvom u Karlovcu, bez obzira čak što tada Karlovac nije imao ni puni smještajni kapacitet kao što recimo ima danas. Nekako smo mi ambiciozno odlučili da bi voljeli napraviti i međunarodni dio. Mi smo se odlučili pokrenuti i međunarodnu konkurenciju, te je nastao For River Film Festival. Zašto For River? Zato što je Karlovac grad na 4 rijeke i jednostavno od tih samih početaka smo odlučili raditi i program povezan rijekama, znači različite izlete, večernje projekcije i slične programe. Moje ime je Domagoj Šavor, ja sam koordinator volontera i glavne festivalske lokacije Zorindoma na ovom festivalu. Moje zaduženje je vezano uglavnom uz koordinaciju volontera. Ove godine ih ima poprilično puno, skoro 60 i to ne samo iz Karlovca nego i izvana, iz Zagreba i okolice. Ove godine imamo jako puno novih volontera kojima će ovo biti kompletno novo iskustvo. Čini mi se da će ove godine biti dobro vrijeme. Ove godine ćemo biti na vanjskim lokacijama. Radimo jedno veliko seljenje u Zorindom i tokom cijelog dana smo svi tu. Slažemo scene, dekoracije, uređuje se cijeli Zorindom, ispred, unutra. Radimo i tu hengaonicu vani. I u principu svi su u pogonu i svi se pripremaju za veliki početak.